anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, kohana te mwiroreri wa Just Kenya Official TV ori getekeria goroge konyita thini wa mitambo ino ira tukurehagira mohoro mothe mara marahanika thini wa nenda cito cio kinyaneria. Ona hau ni ati mwena wa Facebook #JusticeForJeff no ithiete na mbere gwakana Mwathi mweno ucio ni tondu andu aingi muno ni makoretwo makihuthira hashtag iyo ni ati ni kuona kihoto kia mundu gwitwo Jeff Mwathi kana Justice. Na riu andu aingi o hamwe na mundu gwitwo Matha Mwihaki Hinga ni akinyete thini wa nenda yake ukinyaneria ngariria mwena wa Facebook agakorwo akiaririria uhoro uyu kuma muthenya wa ira, na ningi agacoka akaririria ati ni akwenda muno na ni akwihoya muno thirikari hamwe na DCI makorwo makiigirira thini wa maundu maya, na ningi kuona ati kihoto kana justice ya mundu gwitwo Jeff Mwathi ni akinyanira. Na maundu maya ni mathiete muno kwariririo zaidi, na ningi akakorwo akihoya muingi ukinye thini wa Facebook ya DCI nigetha gukorwo magisamaza hashtag ino ni ati ni kuona kihoto kia mwana kamwana kau ni gakorwo gakiona. Ona ningi Matha Mwihaki Hinga ni akinyite thini wa Facebook yake na agakorwo akiriria uhoro uyu, agakorwo agiposti comment kana agakorwo agiposti ndumiriri igi ndaihu muno. Hau agacoka kauga it is still unfathomable that a couple of days later marito mari atajite hau maundu maige maria tutagukorwo tukimatwanja ha no ningi unene wa maundu maya ningi ni akoretwo agitaja mundu gwitwo Simon Mwangi Mathiora uria arendekana gukorwo akireveal maundu maige kumana na uhoro uyu wa Jeff Mwathi. No ningi ohathi wa post iyo ni augite atiriri, on this Friday the 10th March 2023 we are asking the DCI National Police Service CS Kithure Kindiki PS Raymond Omolo to expedite this public inquest and arrest all agakorwo agitaja mundu ucio hau no tutiguko tugitaja of course ni suspect but need gukorwo ikijustify ni igoti. No ningi ni akoretwo akiuria ihonge ici ciothe cia thirikari gukorwo cikiigirira gatagati wondo uyu nigetha kuona ati mundu gwitwo Jeff Mwathi ni ona kihoto giake, kuona ati maundu mothe ni makinya. Ndukariganirwo gukorwo subscribe thini wa channel ino, ririkana channel ino ni utukuheaga mohoro mothe mara marathi na mbere thini wa nenda cito cio kinyanire. Ni makajita Uncle Joss, tonane ringi kahinda agatari karaya.